Падот на температурите до минус 6 степени минатата недела предизвика значителна штета на многу дрвца, речиси 100%. Најпогодени се црешите и вишните, кои до падот на температурите веќе беа процветани. Денеска го посетивме Ибрахим Фезулаху, кој има над 300 стебла цреши кои се сериозно оштетени. Вели дека штетите се големи, бидејќи од 300 стебла што ги засадил, секоја година родот бил од 12 до 15 тони. Po çfarë do me këto ke qershiet, ke pemët I ka shkatru këtë. I ka bo 90%, jo se 99% që mund t'i shifni se I pa në teren se gjikan. Edhe këto, unë kom marrë këto 13 ton, 12 deri në 15 ton, vjetë e tjera. Vjetë breshni I prishi këtë, si vjetë prap ngricat I prishën këtë, anë ne mo nuk kina kapacitet që dalëm atitje. 95, ma mund të thush edhe 100% që shirni pëni, ju I shifni vetë se si është domi këtine. Ибрахим ги повикува надлежните од општината Тетово да излезат на терен и да ја проценат штетата, иако како што вели не бара 100% обештетување на загубите, туку малку помош која за него би била многу вредна. Според него во сите други општини институциите ги земале предвид штетите. Kesh në komuni paraqita Ministrinë e Bujqësisë, do më thënë shkon këto kompetenca I ka komuna. Kesh në komunë I paraqita ato s'marrën rasisht, nuk shohan hiq. Nuk të marrën dorë hiq. Në ne s'dim që I bëjmë, se ne nuk gërkojmë kështë që I barimi pak të zbutin situatën, që mbijetojmë. Se nuk dumë ne dim se aje s'mund t'i paguet gjitha, po për mbijetu të zbute pak situatën, që atë gërkojmë për komunës. Ndëni ndim, ndëni. Në 300 druna. Këto, është nëse pëllem komunës, дален në терен инспекторот. Поради празникот Великден од општина Тетово не успеавме да добиеме одговор, кој го очекуваме во текот на утрешниот ден. Во меѓувреме, ниските температури предизвикаа штета и на јаболката. Во Преспанскиот регион не е прогласена вонредна состојба и општината формираше комисија за проценка на штети. Во такви случаи, надоместокот со одлука на влада покрива најмалку од 10 до максимум 30% од висината на проценетата штета.